Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri uwo twumva amasaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri uwo twumva amasaha ya nimugoroba, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera ku 18 z'ukwa gatatu 2025. Ni amakuru tugarutsemo rero arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, ariko muri studio ntabwo ni njyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye Bwana Kalimba Aimable. Umeze neza? Ameze neza, naramutse neza, ndashima Imana rwose, yakoze cyane Igitondo. n'abantu bacu mbashimira. Yes, igitondo cyiza. Umeze neza? Igitondo urumva nta kabeho? Ndi gufiringa igitondo kabisa, ndakiyumvamo, kiri kuntembera mu maraso. Yego. Ngira ngo urabibona ko n'akanyamuneza no ku maso gahari. Birumvikana rero ni amakuru tugarutsemo, ngira ngo abantu barabizi. Muri no minsi turi kwibanda mu gihugu cy'u Burundi, ariko uburyo twabagezagaho amakuru rimwe na rimwe hari igihe uba uri inyuma ya kamera bakakumva ariko ntibakubone. Yes, ni ukuvuga ngo rero uyu niwe Bwana Kalimba Aimable, niwe tuba turi kumwe. Buriya nimwumva mwakiriye umuntu uri inyuma ya kamera mujye mumenya ko ari we. Yes, birumvikana rero ni amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Wabonye ko ibintu bikomeje gukomera mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi ibintu byakomeye, turagaruka mu nkuru zidasanzwe muzi hano mu Cibitoki, tujye mu bice mu ishyamba ryo mu Kibira, twikoze ku kibuga cy'indege hariya Bujumbura. Byose ibintu bikomeje kugenda bihindura isura de Tabara ngo amaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Yes, tugiye kuba rero byose tubyinjiramo tubiva imuzi n'umuzingo. Turaza kuba dusetemberera mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko ku butaka bw'u Burundi. Hari abaturage bari muri Korine Mujejuru bambwiye yuko rwose ngo ikijyanye n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi ngo udahagaze neza. Turaza kuba tubyinjiramo. Abaturage bafite ikikango cya Tabara, abantu bari ahitwa za Ruyigi, abantu bari mu bice by'ahitwa za Korine Munanira, abantu bari mu bice by'ahitwa za Cibitoki, Gitega na za Bujumbura, bose turabasuhuje cyane tubikuye ku mutima kuko ni ibintu by'agaciro. Bwana Kalimba Aimable, ngira ngo wabonye ko hari n'abantu bari kutwandikira batubwira ati turi muri South Sudan, ati natwe mujye mutwibuka. Abantu muri South Sudan turabasuhuje cyane, mumeze mute? Nabonye rwose abitwa ba Mutiganda bari Uganda, nabo turabasuhuje cyane. Ni benshi bagiye batwandikira batubwira ati nyamuna natwe mujye mudusuhuza, kugira ngo by'umwihariko tujye twumva yuko dufite ikazi kuri Duniani Kote TV. Duniani Kote. Duniani Kote. Turabasuhuje cyane rero, ari nako tuba ikaze. Mwumvikana rero tujye kuba tugaruka amakuru agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Twibanda cyane ku butaka bw'u Burundi. Mbere na mbere turaza gusimbukira hano ku kibuga cy'indege, turaza kubabwira uko situwasiyo ihagaze. Ngira ngo maze iminsi tubabwira ko ku kibuga cy'indege situwasiyo ibintu bitifashe neza, ndetse isaha n'isaha ari ikibuga cy'indege cy'u Burundi gishobora guhura n'ibibazo bikomeye, kuko ikoranabuhanga riri gukunda kuvaho cyane, ndetse n'ibikoresho byinshi birimo biraturuka muri South Africa bikazanwa hano ku kibuga cy'indege bikadipolonywa mu bice bigiye bitandukanye. Ibyo turaje tubyinjiremo rero, ndetse muraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye byakozwe no muri iki gitondo hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Turaza kugaruka gato Igitega turebere hamwe amwe mu makuru akomeje guturuka kuri guverinoma ndetse n'inzego za gisirikare. Ni ibintu tumaze iminsi tubivugaho, umuriro ukomeje kwaka, bikomeje gukomera, turaza kubikomozaho. Turaza gusimbukira mu myiteguro idasanzwe ku ruhande rw'igisirikare cy'imbonerakure ahitwa za Cibitoki, tubabwire uko situwasiyo ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Turaza kuba apudetinga, turaza kunyarukira hano za Gitega, turaza gusimbukira by'umwihariko za Kibira, turaza kujya mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko tugenda tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Bwana Kalimba Aimable, ndumva twabaha ikaze. Nibagire amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani, kandi tubabwira yuko tubazaniye amakuru abadasanzwe utasanga ahandi. Yego. Yes, ndumva rero twanakinjira noneho tukanzika, ariko by'umwihariko tukabanza dusa nk'abatanga icyo bita update, cyangwa se amakuru nyine y'ako kanya agezweho. Ngira ngo mu kanya gato nibwo wambwiraga ati ziriya kamyo zarimo zerekera Cibitoki,
ziva mu bice bigiye bitandukanye zari zirimo zikusanya urubyiruko hano mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo rukomeze rwinjiye mu mbonerakure. Ese igihugu cy'u Burundi kirimo kiritegura iki? Byacyo bimeze bite? Bwana Kalimba Aimable, ngira ngo iki kintu twakiganiriyeho igihe kirekire, ndagira ngo ibintu tubyinjiremo neza. Ni ukuvuga ngo ku kijyanye n'igihugu cy'u Burundi, ngira ngo iki kibazo nkunze kukikubaza cyane, ese kiri kwitegura iki? Ese mu mboni zawe weho ubibona ute? Ubundi iriya mashusho wabonye yaguhaye irihe shusho weho mu busesenguzi bwawe, bisanisha n'ibyo umaze iminsi uvuga ndetse tumaze iminsi dukomoza, ngira ngo abakurikira Duniani Kote TV barabizi. Abakurikira Duniani Kote barabizi, ibintu bikomeje kugenda bikomera, ariko nanone uko bigenda bikomera birajyana n'imyiteguro iri ku ruhande rw'urubyiruko rw'imbonerakure, njye mbita aba FDLR. Ni FDLR kuko na babandi Tshisekedi Chilombo yahaye Evariste Ndayishimiye amubwira ko azamuha miliyoni 7 z'amadolari bakazajya bafatanya. Ubu ngubu Tshisekedi Chilombo ngo nta n'igiceri cya rimwe cy'amashinwa yigeze amuhereza. Urumva yuko ni ikibazo gikomeye. Aha rero Evariste Ndayishimiye yaravuze ati niba mbuze amafaranga, aba basirikari 19 Tshisekedi yamaye yahungishije nyine, kubera ko hari ibihugu bimwe na bimwe byamushinzaga cyangwa byamubwiraga ko yifatanya n'aba FDLR, abashyira mu mbonerakure, abandi bashyira mu gisirikare nyine muri FDNB. Ibintu rero bikomeje kugenda byiyongera kandi binahinduye isura, kuko nk'ubu biravugwa yuko hari mobilisation ziri kuba mu buryo bugaragara buri wese, yuko buri muturage nibuze ufite abana 3 mu rugo b'abasore agomba gutangamo 2. Ni ibintu nahoze mbona ndetse no ku mashusho media agiye atandukanye, ngira ngo hari abarundi benshi babivuga bavuga bati twohereza abana mu gisirikare, ariko abo twohereza inshuro nyinshi ntibanagaruka, nitwe twamenya ese abangaba bagiye bajya he? Abagore n'abagabo barize amarira yo kwarika kubera abasirikare b'Abarundi boherejwe hara mu gihugu cya Kongo kujya kurwana. Ni benshi cyane bagiye barira, imirambo yabo ntibayibona. ngira ngo ni nacyo abaturage b'Abarundi hagiye babibaza. Nicyo babibaza urebye, kuko baravuga bati abagiye mu buseruko bwa RDC ntibagaruka, bakavuga bati ese abandi bo barajyaho kugira ngo bize gutanga iki? Ibi n'ubundi ko ari ibintu bishobora kuza kugumya kudushyira mu kangaretete, ugasanga rero ni ikibazo gikomeye cyane. Ubwo rero ngira ngo amakamyo, nimba wabashije kwibuka iriya mibare, ngira ngo sinzi, nge ntabwo ndi kuyibuka neza, ariya makamyo buriya yari nkangahe nimba ubyibuka neza? Biravugwa biranemezwa yuko ari abasirikare barenga 3,000. Urumva ni abasirikare benshi, ni benshi cyane. birumvikana rero. Ibyo reka tubive ahubwo gato tugaruke kuri aba banyapolitike bagiye batandukanye. Ngira ngo uzi abo bita ba Guillaume Bunyoni, ngira ngo yahoze ari umwe mu bantu bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bari banakuriye inzego za polisi, ndetse ni umwe mu bantu bakurikiranyweho byinshi, bazi no gufungwa rimwe na rimwe bakanabika yuko yapfiriye muri gereza kubw'ubugambanyi bwarimo bushaka kumukorerwaho. Ni ukuvuga ngo rero ibi bintu maze igihe mbikurikirana, n'ubundi kuva igihe byatangirana n'ubu ntabwo uyu mugabo yumvikana n'ubutegetsi buriho bw'uwitwa General Neva. Nacyo kintu kirimo kirateza ikibazo gikomeye cyane. Amakuru rero nk'ubu ndimo ndakira nuko uyu mugabo uretse kuba atarimo arumvikana n'ubutegetsi buriho n'uwitwa uyu mujenerali ngo ni nako abarimo ba Agathon Rwasa, ngira ngo urabazi n'abanyapolitiki bahanganye n'ubutegetsi bw'u Burundi, abitwa ba Kamasa. Ni ukuvuga ngo abangaba nabo ntabwo bemera habe namba politike y'igihugu cy'u Burundi. Baravuga bati politike y'igihugu cy'u Burundi iraturambiye, bimeze egana n'umuntu wayemera uretse natwe banyarwanda, kandi bara n'abanywanyi bacu n'abavandimwe bacu. Politike zivangura amoko twagakwiye kuba tuzivamo hano muri Afurika y'Iburasirazuba no ku isi, kuko ni politike zibangamira ikiremwa muntu, kandi abo twita yuko bakabaye kuba baza kudufasha gukemura ibibazo dufite hano muri Afurika y'Iburasirazuba cyangwa hanze Afurika y'Iburasirazuba, usanga nabo bafite uruhare mu guteza ibyo bibazo turi kubona aka kanya. Ngo rero politike kuba Agathon Rwasaza akavuga uti njyewe biri gukorwa, akabibwira Evariste Ndayishimiye cyangwa se n'abandi bagenzi be n'abandi basirikare wumvishe banige na Jean Baptiste birukanwe ku nshingano zabo, bari bafite imyanya ikomeye mu gisirikare cy'u Burundi. Ugenda wumva ibigenda biba, abanyamakuru bishwe,
abashinzwe ubutasi, yego. abungirije abashinzwe ubutasi mu gihugu cy'u Burundi bafunzwe, bishwe. Ibyo rero ni ibintu bikomeje kugaragaza yuko n'ubundi bikomeje guteza umwuka mubi, kuko niba njye nari mfite umugabo cyangwa se umugore wakoraga mu rwego rw'ubutasi bwo mu gihugu cy'u Burundi akicwa urupfu kandi rugaragara buri muntu wese yuko yishwe n'abanyepolitike bagenzi be, cyangwa se abantu bahuriye mu kazi, cyangwa se abantu barwanya ibitekerezo bye, kandi ibitekerezo biganisha hehe ku iterambere ry'igihugu, apana kuvangura amoko. Urumva yuko ni ibintu bifite ishusho mbi kandi bigaragara yuko rwose igihugu cy'u Burundi n'abavandimwe bacu tuba tunabivuga, reka tunerura tubivugana umutima wa kimuntu, bagerageze bagabanye kabisa biriya bikorwa bari gukora. Yes, reka twivugira amakuru, nta kibazo. Ni amakuru tuba turi kugenda duhereza abantu. Ngira ngo ni ibintu biri kugenda bigaragara. Politike ntabwo bimeze neza mu nzego za gisirikare, gupingana birakomeje. Bamwe baravuga bati bamwe barazamurwa mu ntera, abandi twe ntituzamurwa. Ahangaha amoko arimo araca ibintu by'amoko. Yes, ni ukuvuga ngo akoze uko buriya hari karitsiye Moses, hari karitsiye utembereramo, yego, ukambara masike kugira ngo batakubona, batagukompara bavuge ngo uri umututsi cyangwa se uri umuhutu. Hano mu Burundi ho birakora cyane cyane, uretse mu Rwanda wenda Imana yagiriye neza kino gihugu cy'u Rwanda, ariko mu Burundi hari karitsiye ugeramo niba ari Cibitoke cyangwa se ugeze mu Kirundo, ukambara masike n'ingofero kugira ngo udahura n'ibibazo. Naho bataniye no muri Kongo, urumva ni ibihugu ubundi tunaturanye deja, twakabaye tunamirana neza. Ngira ngo ni ibintu byumvikana, twakabaye tunamirana neza, ariko kuba kugeza amaginga ya ibintu bimeze nabi gutya ni ikintu kigaragaza ko ibihugu bidashobotse, kuko mpamya ntashidikanya kuko hano mu Rwanda igihugu cyacu kirashobotse, by the way kirashobotse 100%. Ubwo rero kubona gishyamirana n'ibihugu by'abaturanyi nabyo ni ikibazo gikomeye cyane. Wabonye ko u Rwanda rwageze babacanyemo, bahagaritse umubano wabo n'Ububiligi. Bahagaritse umubano n'Ububiligi, ariko n'ubundi ni bya bindi bavuga ngo ubumwe butariho ucibwa n'inyama. Urumva umuvandimwe wawe muvukana se, cyangwa se n'uwo muhuriye mu buryo bwa diplomasi, cyangwa se no mu buzima busanzwe, iyo mubanye mutabanye mutandukanywa n'akantu gato. Ako kantu gatoya rero, nubwo byabaye amakimbirane yo muri kiriya gihugu cy'abaturanyi bashinze yuko u Rwanda ngo rutera inkunga uriya mutwe uri kurwanirayo, ntago ariko n'ubundi Ububiligi ya politiki bakoresheje guhera nyuma y'umwaka w'1994 kugeza mu mwaka w'1994 byabaye mu Rwanda ntawe utabizi, jenoside yakorewe Abatutsi. Niyo politiki igihugu cy'Ububiligi cyashakaga kubundi kongera kugarura, ariko mu buryo butagaragara, gake gake n'ubundi bikarangira binjiyemo indani. Rero urabizi n'umusaza wacu ntabwo wamwinjira ukubonye. Oya, nta biragoye cyane. Ngira ngo ni muri bya bikorwa bidasanzwe n'ubundi bikorwa na nyakubahwa His Excellency Paul Kagame byo kwegera abaturage, byari byabereye mu mujyi wa Kigali, bikunze kubera mu mujyi wa Kigali. Ubwo rero ngira ngo yagiye abazwa n'ibibazo byinshi, yanagarutse no kuri M23. Ngira ngo barabizi yuko n'ubundi uriya ari umutwe w'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, barwanira uburenganzira bwabo. Rero muri ino minsi ngira ngo abantu bari kubona inshuro nyinshi u Rwanda rugenda rufatirwa ibihano mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, ibihugu bitandukanye. Gusa n'ubundi kuba ruri gufatirwa ibihano, ndahamya ntashidikanya yuko nta kintu biri buhungabanye ku gihugu cyacu. Nta kintu biri buhungabanye na gitoya rwose, habe na gito na 1%, kuko n'ubundi inkunga yavaga hariya ni ya nkunga yazwaga iherekejwe n'amagambo, tuguhaye miliyoni 10 z'amadolari uzakora. Oya, uretse kuvuga ngo ni n'amagambo, ni ukuvuga ngo uramutse udafite umuntu uri bukugire, inshuro nyinshi ushaka ubundi buryo bwo kuza gukora kugira ngo we wigire. Kandi ibyo ni impano yacu tw'Abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo rero hari yenda benshi bari kubona ibi bihano bifatwa bakagira ikibazo n'iki. Reka tubahumuriza, rega buriya ni ukuvuga ngo ejo ndamutse mbyutse, yenda ni urugero, nkasanga nari mfite akazi, nkasanga ahantu nari mfite akazi ndagatakaje kubera ikibazo runaka kibayeho. Icyo gihe nshaka buryo ki nshobora kubona kandi kazi. Ni ukuvuga ngo rero kube ibi byose birimo biraba ni ibintu bigomba kuba kandi bikarangira
mpamya ntashidikanya ko kandi bigomba kurangira neza nta n'ikibazo na kimwe kibayeho. Ni ukuvuga ngo rero amakuru arimo agenda acicikana ubwo ni birimo biraturuka kuba u Rwanda ngo rufasha igihugu cya Congo, ngira ngo ibi ni ibintu abantu basobanukiwe neza bazi yuko hariya ntabwo u Rwanda ruri, ahubwo hariyo M23 niyo irurwana kuko nibo Banyekongo. y'abanyekongo. Ni ukuvuga ngo rero ibyo rero kayenda tunabivemo, ngira ngo kari agaciyeho, kari nk'akantu tucishijemo kuko nabyo ntabwo twareka kubivuga. Ni iby'ingenzi. Ni ibintu by'ingenzi, ahubwo twikomereze by'umwihariko turebere hamwe ikijyanye n'amakuru arimo aturuka hano Bujumbura ku kibuga cy'indege. Ngira ngo tumaze iminsi tugaruka cyane kuri South Africa, tuvuga tuti icisha abasirikare hariya mu gihugu cy'u Burundi bakinjira mu gihugu cy'abaturanyi cya RDC, ariko ni n'ibintu n'ubundi byari bisanzwe bimenyere kuko n'ubundi yari mu cyo bita SADC, urumva. Ni ukuvuga ngo rero ngira ngo ubufatanye bwariyongereye cyane hagati y'igihugu cya South Africa ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo mu bakurikira politiki bazi kubura na South Africa hari aba FDL benshi buriya batorejwe mu gihugu cya South Africa kandi igihe kirekire. Ni ukuvuga ngo rero wumva nyine ubushuti bwariyongereye kuba no gihugu cy'u Burundi ari igihugu gitoza imbonerakure kigatoza FDL bose ari bamwe bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi by'ubwicanyi. Ibi ni ibintu nyine byahise bifata indi intera, bisa nkaho ubucuti bwabo bwiyongereye. Kugeza magingo rero igihugu cya South Africa ngira ngo cyarimo gikora uburyo bwo kuzana intwaro nyinshi cyane hano ku butaka bw'u Burundi, ariko ndashidikanya yuko n'ubundi ibi bikoresho birimo birahagera n'ubundi nta kintu biri bubafashe. Bwana Karemba, mu mboni zawe ngira ngo ni ibintu umaze iminsi ukurikira wumva amakuru, wumva uko ibintu bimeze, ese baje umunsi bazanye intwaro bamennye abasirikare, bimwe bisigaye i Burundi ibindi bigiye muri RDC. Ubundi ibi bintu igihugu cy'u Burundi gisa nkaho kirimo kiri nacyo wagira ngo kiritegura intambara. Ibintu tubyite iki? Ese bafite ubwoba yuko M23 mu gihe iraba itsinze urugamba Uvira tubonye bayifite, hari bube kurasa gukomeye kuri kotiye Burundi, cyangwa n'ubundi turaza kubona M23 mu gihe irafata kiriya gice cya Uvira n'ubundi iragenzura umupaka wawo bikarikira? Erega bwana Moses, ahangaha situwasiyo ukuntu ihagaze ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, nta yindi situwasiyo iri hano iri kubitera iri gutuma ibi byose biri kubaho. Igisirikare cy'u Burundi ni igisirikare cyagize uruhare mu gufasha iki gisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC guhangana n'umutwe M23 uhereye mu ntambara ibice bya Masisi, Rushuru, kagaruka muri za Sud Kivu. Wabonye ibyo babakoreye za Karehe, muri misozi ya za Bunyakiri, muri iriya misozi itandukanye za Rwiruka, ukaza hano Kamanyora, mwarabibonye ibyo Abarundi babakoreye. Abarundi rero ni bamwe mu basirikare bafatanyije n'icyitwa FDLR ku rwego rugaragarira buri wese. Bafatije na FDLR kwica abaturage bari batuye muri za nkambi za Kanyarucinya, za Mugunga. Iyo situwasiyo twagiye tuyumva. Ni ukuvuga ngo rero cya kibazo bateje hano mu gihugu cya Congo biri kuvugwa n'uruhande rw'abanyepolitiki b'igihugu cy'u Burundi, bakavuga bati M23 niramuka ifashe Uvira, agace kegeranye n'igihugu cyacu, tayari M23 uburyo izihoreramo ishobora kutinjira mu gihugu cy'abandi cy'u Burundi, kuko ibyo irwanira ntaho bihuriye cyane no kuba yajya guteza umutekano wa kiriya gihugu, kuko aba bana bafite discipline. Bafite discipline ku rwego ruri hejuru, bazi icyo barwanira, bazi n'icyo bashaka. Atariko hari Red Tabara n'indi mitwe myinshi cyane, n'indi mitwe itandukanye za FRB, za UPR n'indi itandukanye tutarondora bura mu Burundi. Ni ahantu hari imitwe itandukanye, kandi yose ni aba basore n'izo nkumi zagiye ziva mu gihugu cy'u Burundi zirukanwe kubera politike mbi ivangura amoko. Ati rero M23 situwasiyo yayo irenda gusa cyane na situwasiyo ya Red Tabara. Byanga bikunda M23 ishobora kuzafasha Red Tabara cyangwa igafasha FRB cyangwa UPR, bakaba bagaba igitero kidasanzwe mu gihugu cy'u Burundi, bagakuraho ubutegetsi buriho kugira ngo n'ubundi ibintu bigende neza, na M23 yihoreye ariko mu buryo bw'inzira nziza cyangwa mu buryo burimo discipline nyinshi. Ariko ibi nanone ntago byari byemezwa, kuko yenda ni igihugu cy'u Burundi cyo kiranabikeka kikavuga ati ibi birashoboka. Ntago buriya hariya abanyarwanda nibo baca umugani ngo nimba ari inkoni, sinzi ukuntu bajya babivuga, ndawibagiwe uwo mugani, ariko
wa muntu w'Imana we, ubwo nyine ngo ndavuga. umanika agati wicaye wajya kukamanura ugahagarara, nta yindi mpamvu, nta yindi mpamvu. Yes, reka twikomereze ngira ngo turimo turagenda tunasatira umusozo, tugaruke gato, ariko ntabwo ibi bintu bya politiki nitwe twabivuyemo b'abanyapolitiki bagiye batandukanye. ese Moses, ku ruhande ndagira ngo tugaruke kuri situwasiyo ya sisiteme biri kuvugwa ikoreshwa n'igihugu cy'u Burundi ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye n'abafatanyabikorwa be cyangwa se abanyepolitike be. Yego. Bivugwa yuko sisiteme ibikwamo amabanga y'igihugu cy'u Burundi yinjiriwe n'abantu batazwi. Ni ukuvuga ngo ibyo ntibyabura, uzi impamvu se? Dore impamvu bitabura, urabona igihugu cy'u Burundi ni igihugu mpamya nashidikanya yuko ku kijyanye n'ikoranabuhanga ryabo riri hasi ngo n'umuriro ugibura perezida ari muri noza mu nama, conference, mu nama. umuriro ukabura, Yego. agahita yandikira mushuti we ati mushuti wanjye rwose ushatse urumva icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo igihugu cy'u Burundi gifite ikoranabuhanga riri hasi, kandi ntabwo ari igihugu kidafite kuba ibintu byose cyabishyira ku murongo bikagenda neza, ariko ni igihugu gifite ikoranabuhanga riri hasi. Rero kuba ku kijyanye n'ikoranabuhanga ryakinjirwa bakaba bakinjira mu mabanga y'igihugu, ku gihugu cy'u Burundi tuzi, ni ibintu byoroshye cyane kandi bishobora korohera buri wese. Ni ukuvuga ngo rero kuba amabanga yo yarinjiriwe, ibyo ni ibintu tutagarukaho, ni ibintu tutagarukaho, ariko bikanashinzwa abanyepolitike n'abashinzwe ubutasi. Birumvikana, reka mbanze babifitemo uruhare. Reka tuganire yenda gato. Ni ukuvuga ngo iki ni igihugu gifite abanyapolitiki ubwacyo batarimo bagira bati batarimo kumvikana, byaba mu nzego za gisirikare ndetse no muri guverinoma. Nimba icyo gihe nta kumvikana kuriho mu nzego za gisirikare no muri guverinoma, birumvikana hari ababa bashaka gusenya abandi, haba haramaze kwicamo ikintu bita ibice bibiri. Hari abo bashaka gusenya abandi, abo bashaka gusenya abandi rero biranoroshye kuba bashobora kugira gute, bashobora gutanga amakuru, kuko nabo barakomeye ntabwo boroheje. Bamara gutanga amakuru cyangwa se n'ibyo bijyanye no kwinjira muri ibyo by'ubutasi, bakaba ari nabo babyinjiramo bagatanga amakuru ku ruhande ku banzi babo bita yuko ari abanzi mu gihugu cyabo, ugasanga n'ubundi ibintu bikomeje kugenda bizamba. Ni ibintu bishoboka cyane. Ubundi igihugu kirimo umwiryane cyangwa se kirimo ibibazo bya politike, n'ubundi uko byagenda kose kiba kigomba guhura n'ibibazo nk'ibyo, kigomba guhura n'ibibazo nk'ibyo turi kubona. Ahubwo akandi kantu gatoya, yenda ni amakuru nanone yari arimo agenda atangazwa ku mategeko akomeje kugenda atangwa n'umugabo ngo ni General Prime Niyongabo. Abasirikari bari ku mipaka babwira ati mukomeze mwongere umupaka, mirindi mipaka yose, ibihugu byose by'igihugu cy'u Burundi, ibihugu byose bahana imbibi barimo baragerageza kongera abasirikare ku mupaka. N'ibi bintu turaza kubisanisha n'ibi barimo barikanga, bifitanye isano. Ene situation iri hano mu gihugu cy'u Burundi ifitanye isano n'umutekano mukeya uri gukekwa, cyangwa se bigaragara ibintu wese ko umutekano wa kino gihugu cy'u Burundi udahagaze neza. Birumvikana ibyo byose ni ibibazo bikomeje kugenda bigaragara. Ngira ngo Bwana Kalimba Aimable, amakuru menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi turaza kugenda dukurikira, kugira ngo abakunzi ba Duniani Koti TV tubahe ibintu byiza kandi bigezweho. Ngira ngo sinzi yenda nimba hari icyo ushaka kubabwira, yenda umuntu akaba yanasoza. Icyo nababwira ni ukubana natwe umunsi ku munsi. Yego. Kandi turabakunda cyane. Amakuru yimbitse bikomeje kugenda bigaragara, byaba ari mu gihugu cy'u Burundi n'ahandi, nta handi wayasanga uretse hano kuri Duniani Koti TV. Yego. Yes, reka tubashimire, murakoze cyane. Gusa kandi kanababwira, utari wakora subscribe uyikore kugira ngo ibintu bigene neza, tuzamuke tugere ku bihumbi 100. Twahaguka abantu bamenya amakuru hirya no hino, musharinge video kugira ngo ibintu bigende neza. Ni ukuvuga ngo ahandi kindi cyose cya Imana igomye ibaha imigisha, kandi turabakunda cyane. Murakoze cyane, murakoze cyane Bwana Kalimba. Urakoze cyane Bwana Moses.